Wagi wa mawira bururi-ini wa Kenya ukoragwo uri gitango kinene makiria kuri andu ethi aria marikia mathomo mao ikiro-ini itiganite no ndu wa kihani ati o mwaka gutiagaga arutwo kihiri marahumbwo thumbi mari na matanya manene ma kuona mieke ino indi thutha mutheri matanya maingi magacoka guthinikana. Itemi-ini ria kuhitana na thina uyu thirikari kugera ministry ya ukinyaniria ni yaruguririe mubango wa njira digital mwaka-ini wa 2016 kuria rungu rwa mubango uyu thirikari ikoretwo igiaka irathi cia guthomithia andu ethi ciigie uhuthiri wa kompyuta o hamwe na nenda cia ukinyaniria niguo guthara mieke ya mawira. Program ino turutaga wira both virtually na physically indi nitukoragwo pia na computer trainings twambiragia tona arutwo matirerewa ndeto cia digital twambiragia kumathomithia computer twaguma computer ri tukimekera katika program ya njira tukimathomithia nginya tukimeka mentorship. Kuona ni mubango wa mbiririo na itemi ria kuguna andu ethi aria matari na mawira gutire mbeca o ciothe mundu etagio niguo kwamukira githomo giki na koguo kiria mundu arabatara niguo kwiyandikithia no gibande giake niguo gwitamburithia thutha uria ambagiriria gubundithio njira cia kuruta mawira nenda-ini o hamwe na agateithiririo gucario mawira. After to trainiwa wanawekwa kwa mentorship program ya wiki 5 na wanapewa mentors ambao ni wanawaelekeza for 5 weeks, then baada ya hapo sasa wanaachwa wajifanyie kazi mtandaoni. Na bado hapo katika training wanafunguliwa hizo accounts ambapo wanapata kazi hapo. Ni mubango gathiririo na njira nene ni andu ethi aria mahotete kugunika naguo na kwirugamirira muturire-ini. Wira uria warutagwo ni makarani-ini thio turaruta youths, so thirikari ikiona ni wega irute chance ya kuva ma youths mengi mawira mau instead ya marutagwo ni mundu umwe ni racokia ngatho tondu nie ni umwe wa aria mavotire kugwata wira ucio. After I did my form 4 sikuwa na anything else to do, na back in school nilifanya German, so sikuwa nimefanya computer, so ili nipatia chance ya kulearn computer and now I have digital skills. Program yenyewe imenisaidia na mambo mingi. Kwanza ni kuweza kuimprove my standards of living, hiyo ni na pia kuweza kulipia my siblings wenye wako secondary currently fees hawajakuwa kitumwa nyumbani. Kuona thina wa wagi wa mawira urathi na mbere kuongerereka andu ethi ni mataritwo mahimbirie ceceni ta ici o hamwe na mawira ma nenda-ini cia ukinyaniria niguo kuhota kwirugamirira muturire-ini. Jobs make hard to get and I'm sorry to say but unajua corruption haiko high, so ukitegemea ati mtu ama maybe unategemea mtu, no it's not, but kama kuna specific kama hii unajua hata kama iko karibu just cyber enda tu angalie tu ama hata YouTube yenyewe kwa simu yako uangalie tu online job. Mitandao ino ya digital tafadhali ndugatonye kurumandro kana gupost siendo itarakenia andro no akorwo igigukenia thaa ino lakini wakinya miaka 49 ndo icio norona ta kwa igakorwo igigukenia nenge tarandro like tumera thaa icio kuthoma. Ceceni ici oho irerikana gukorwo na uguni munene hari kuhurana na ciiko cia wiki na matura-ini o hamwe na kunyihia namba ya andu ethi aria makoretwo makiingirira uhuthiri wa njohi na dawa cia kurevya. Kiwa na youth center kama hii ajira wanakuja kupatiwa digital skills, unaona ina divert from kujinvolve na hizo macrime na drugs, so imesaidia sana tondu riu wengi wao makoraga membise makirora wira online makiona wira magika makirivwa riu ndeto cia kuthie mirari na kiria na kuyusisha na drug abuse ne Google riu ciugite ithirite raba mbere south. Ino no imwe hari ceceni 106 cia ajira digital iria hinguritwo miena itiganite ya bururi na kuringana na thirikari iri na itanya ria kuhingura ceceni ta ici 4 o gicigo kia ubunge niguo guteithiriria hari kungethanira na thina wa wagi wa mawira o hamwe na guteithiriria andu ethi gwithema na kuingira ciiko cia wikinai. Ngiribotera Inooro TV kuma gicigo kia ubunge gia Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Kate Muthoni.